nabye mu mezi 3 umuntu akanyuruza 3 miliyari desami igihugu. Ubwo rero ariko ndibuka ko nasanzwe afite igihugu amafaranga miliyari zirenga 10. Nabye ati wewe kirwa nayo bari mu Kongo ntabwo ibi by'igihugu cyane cyane mwebwe indongozi mu ntwaro muri administration n'inyamiramabi mudufashe ntihagire n'umuntu ndavuze ati meme amasenti nawe zero imeya sinzi kumvisha bico ni bice by'ifaranga nahiba imeya ashire mu kigira cyane iyo gipanga kare jewe wa mbere yabiye kubimbya ati jewe natanze imiliyoni 45 banyemereye ko banyurukira sales kandi umwete abantu niba abayisikoro niba bapanga karere gute bahira kuba intellectual nari mu bose yabiye ati ministre jewe nanje kabisa bahera bayatanze kandi bamaze kumidabya amare kure umuntu rero yaramwemereye ko bamwungukira mugabo agacira birahira yagize plan extension ikamara imyaka 5 imyaka 10 kandi mwarakora rero swat nta bushobozi mufise nta competence na capacity mufise cyangwa ni muveze kandi ibyo byose ata competence ata capacity ukaboneza igihugu irahano muveze twa nayo ni ropi escom ngavugana n'abarongoye imigambwe muri kano karere bandi bajya bakandida conseil communal mubegeranye mubagira ico bagiye gukora kuko ndababa iyo mbonye umusanteri cyangwa umuderi umuntu yizewe ariko afata minenewe iby'igihugu mubagiye tereka ko mugiye kujyana kugabangana ibyakomeye uko benshi usanga bari mu mishwano kubera byansi kungene bagabangana ibyakomeye we twara hariya ngo nanjye ntware hariya ngo nanjye ntware hariya ibyo ntibigihari ati isoko tuyigabura isoko tuyigabura bice bigaragara jewe hari umuntu yankoreye ikosa ajya amahera isoko twe twatanze ya Satrani acajya miliyoni 16 impulse achavuga ko bodewe ngo bahamwe sehemi ngo musane nawe baramwe sehemi yo muraza twara zitatu kumbe asikubita kwinyuma yose ko ndiga ntabyari kubwira ko byari kumugora umwana w'umuhungu je rero uwari kwakora iyo soko ndamukarira ndambya wewe umuhemu ukwiye kubambwa ntacumaze isoko twayiguhaye ukoma amashi tuzi kuri umuntu muzima none raba ukungene wadukoreye kandi akabarabara yumvise habavye kandi ko muze kurengera gatwara ikazi ashango ureka nyire madame wazanira jewe cyara mu telefone uyu ati uri mu cyumba ku meza hari agenda isukuruku itoro ko nyene ntagira icushiramo ntagira icukuramo uyizanye ngora gashirayiza usanga iyo envelope irimo iyo sheke ya 13,000 ariko mumbe bagende Satambia ati sawa yai envelope iwe dakere circumstance achatubya bya bivwa mu atendere yatubwiye kubwire byagenze hari abitwaza amafaranga n'abitwaza barazanye n'abategetsi nanjye mu bategetsi ndimwo ayo mafaranga nayo iwabo kenshi benshi nayo bibye bohanga ushaka rero tujye mu gihugu cifashe
twese dufatanye mu nda. Mugabe igihugu cifashe hariho ibikiranga n'ibyo iyo n'amaprivage ethnike twe twayihebye. Hari umuhungu yaririmbye akaririmbo sinzi ko kariho mu ruge cyangwa katariho mu ruge, murakazi yaririmbye ati yewe nta jwi rirongoretse rwo kuririmba mfise mugo amajambo ndayarotera. Yavuze ati mu mabifu twarahavuye. Mu mabifu twarahavuye mwe muracabaho, twe turi mu byunguka bandanya muca umwanya. Harya abasare ndabemera bakompoza akamwe gashobora kuba cyane muga wumvije neza ruko mu mabifu twarahavuye mwe muracabaho bandanya muca umwanya, twe turi mu byunguka. Nimumbwire ko ayo mazuru ari ibyunguka byanyu. Ufise rirerire ayo zakatako gatonya ajya turaba. Ufise icyagutse azarabipumuza bukebuke. Ariho bavuze ngo baragira ntuzenya ngo chirurgie esthétique. Mugo tupande twose bakuye ko none kamwe baguha. Tujye mu byunguka ibyo kurana amazuru byo kwidoga byo kugira iki ifo abandone. Ibi byuko mwumva ngo natangaye ejo cyangwa hirya y'ejo ababentuwa n'abasoda ba leta bariko bararwanira igoma, ntabwo n'abarundi bariko baraparangana umenga barahimba nafise burya nye murakomeye. Ingwara iyo ngombe wabariye je ni ikibazo mfise uhinama ko abantu bapfuye. Abantu rero bagomba ngo biheze ngo burya ngo Bujumbura ngo niyo bashaka kugenda TF urahimbawe ko umwasi yoza gutera injungu. Haba nitwa mu Gifaransa bita abasadike ahimbawe ko umuntu agize ingorane. None bo rero abasadike cyangwa bareke igihugu cy'ubundi kirapanze ntajya n'ubwo kwihenda. Imigwi yari kwirakora kujya ariko barakora ari igoma, twebwe twarayisambuye yose nta n'umusigaye. Bamwe bazana amagerenade ngaho murababaza VP igihugu kirapanze nta kuvuga ngo ubikire urashaka gusiripre nawe kumwe batubwira mu Gatumba hariya y'igivugitso. Kandi kijya kintu nabo nyene n'Imana ishobora kubanyibika ikigongo ko bakoze icyaha kidasanzwe. Abatamu n'abatamakazi bakuvumangana urukoni ukabatera ibombe kwa feye. Ugashobora kuvuga ngo ndakaze ngonisha abasirikare ngo 20 agatamba katazi no gufata inkoni yako ngo wisha abasirikare. N'utu bebe bateye babashe babantu kunyuza igihano barashe igihano kijya kiziga baturiye bavuze ngo umusirikare bishe ikiziga capfuye ukagiturira ukomeye. Abantu bari mu kiriyo babuze umuntu baragandaye ugatubwira ukabarasa umutima hari abantu bagenda basi kunyene umenga n'abantu mugataribo. Nabiye abantu nabyo twazindukanye nabiye ati burya tusabe Kristo ni patogaruka ntavyonzi byo birakaze. Komiseri regional yaraje aca abuha abantu buri murongo mutima mwera none azosubira kuza kuduhuka kugira baronke mutima mwera ndabajya abantu. Rega bavuze umuntu nta mutima agira ikinyamanyama bagifise mugahabuze uwo mutima mweranda utuma umwese gukora iciza agaheba ikibi. Uze ngo nako nta mutima agira inyama ibitera amaraso bisubira gutya ababifise n'ibihaha niba ari bihaha.
jene fise niyo ugasanga abantu barahimba ndabwiye ndababesha ntihagire umuntu umwe aza kubahenda abasunikira ama Facebook atariyo abatera ubwoba. Igihugu cy'u Burundi kirapanze kandi kiritunganije neza. Ntawe ukorako ntawe ukorako kaza ko byoroshe. Ntihagire umuntu umwe aza kubahenda. Igihugu cy'u Burundi ibyakozwe iby'Imana dukinze ikadufasha ko tubitunganya neza, yaradufashije. Uno munsi nukuhiriraho. Iyo twababwira ibintu twafatanya abantu bari bipanze ngo baje kudestabilize, mwari inyamirama abapolisi n'abasirikare bamugenda mubateruye, nta n'ubwo kwibatuka ngo kubyemere mugabo nibanga. Burya bwose bwarasambutse kandi nta kazo garuka gupima uko kirazira. Twaretse kirazira kandi ni kirazira nyene. Arandire gusa ico mukora murose inkuru muzisabikanye muzihe abategura kuzijera. Bategura kuzijera. Ikandi kuri igihugu kiracunzwe bagenzi kiracunzwe. Ushake wiryamire uhirire ugone. Mugabo nturyame umukondora zose. Mugabo nta ntugeza gukangagurika ngo hari nta kibazo n'iki dufise. Ikibazo dufise niko rurimbo tumazemo iminsi bamwe batera abandi bitabira ni igitoro amadolari ngo igitoro ubundi hari amadolari igitoro amadolari. Ibyo by'igitoro turiko kwipanga. Iyo turabufise abarundi b'imitima ihuha nico turoze gwacu bakinyuza burya tuba tugeze ku rwego rudasanzwe. Mugabo yumvi umuntu umwe ugasanga yatwari litiro 5,000 5,000 litiro kandi ugasanga ni muri abasirimu biwanye yodozo aho ariko mwanyumvira ubu tuba tuzi ngo n'abantu bakaze tunabakingire tuzi ngo n'aba VIP kumva genda rabunda na mabido bakakwize litiro 5,000 zikoresha ata mutima mubi gusa bota bwele ngihugu bashavu. Jana nibaza ko ubwo nari n'abantu bato litiro kuri station bakaja kugisesa kugira bangirize erega buje twarabanye ingwano idasanzwe ntayo twababwiye ubuye yabira twatsinze bayitsinze kanyuma ni muri obere ibi byo kunyuruza amakoni baripanze bapanga ingwano bamwe mu gitoro abandi mu biyeri n'amamuseri abandi mu ifumbire abandi muki akanyuma ati reka ikiga cyatakibe ngo 0 francs. Sosiyete nugasanga iheraniye leta miliyoni 10. Nayo mbise twakaze tugomba dukora umuti hajya ntibari kuri gusa kandi umuti turawukora bashaka bayarihe cyangwa bareke ku neza cyangwa ku nabi. Umuntu umwe mu mezi 3 dusanga yabiruje imiliyari 3 miliyari parti. Ndabakaru gatoya numva nabwiye abapolisi no kamera mwebwe inyamiramabi muja muri byose umuntu ari anordre inyamiramabi nirabire hirya mugo umuntu ahemutse kwitegeko n'ibyirizwa jambo uzanga abantu muri obere baragize umunoni n'abakriminelle ba fraudeur barabitunganya neza bien. Natanze akaruka ndaboro rubi ikamyo umuntu akarangura amakamyo 20 agaca kotesha ikabanga ya mu Tanzania inzaza agaca kotesha stock abishira ikava Dar es Salaam na hajya inzaza bakashira
agaca byose akariha imodoka imwe itansi imwe igaca isohora ibyo byose. Hajya hari ibintu rero biriha amahera menshi. Ubu ngo twifate hari n'undi yabwiye ati jewe binarabihevye nanjye nayindije ikamyo senkani kuri itasi. Ibyo narabihevye. Ikamyo imwe yari izanye impuzu umutwaruzo twabana tukora dukomba ipantaro shati tujya tuntu twinshi amakareso amaboka amasutiye ibiki byinshi cyane. Ikamyo remorke kararipye baca bayirihisha ko ari kwizanye viperi kombokombo nayo iri haku kilo niba mutaye mubizi bahabwa ibiro bya kombokombo byinjiye bagaca bamurihisha $180,000. Mugabo abapolisi barakeka bavuga ati ugurura uri twugura ngo umwe n'umuntu mujijwe ngaha mutoguruye turabasa mwamuzanye ibigwanisho byo kumara bene iki ugurura turabe neza ibintu cyane bacha basanga abantu mu duhuzu iki bacha bakane kandi cyarihishwa miliyoni 640. $640 millions oriento 80. Kareka nabwira burya niko nabwira ubu niyo twabonye ko ari ingwano bakoze ku maplan ABC ngo gira plan B nayo ati gira plan C nayo kwibyanza. Siganje rero irakweka ubwo n'ubwo twahushuye muze mumenye yuko ataziza ubusa kandi tuzobahushura n'inkoni tuzoshirako. Hanyuma uno munsi tumaze kuzibiri twavuga ati tugire roturu tugende turabe byaje dusanga ahantu hahora hinjira hagati miliyoni 600,800 izindi zibiri kundwe hinjira miliyari 7. Miliyari 7 nubwo ko kundwe batwara 900 miliyoni ukwezi 3 miliyari 6 poste imwe poste frontalier imwe. Muche mwumva tuzokora gute abarundi bameze uko tuzotera imbere gute bapanga ibintu mwe namwe bashobora kate namwe muca muri ipanga ngo abenenge kumubashavuze kuri kote y'ibiyeri mugenda mu muziki mutazi wo turangiwe muja gutamba kubera indangani mushwena ukanibura mushwena ndabibabwira ko mwebwe benshi bagiye muri uwo muziki barawutamba batazi composition batazi na solfege yawo na instrumental ajya bakora umuziki barabizi kumwe bagira amajambo composition bagacagira bakomana na instrumental mu studio mwebwe composition n'umuyizi na studio tayo mu ngo muca mujano muratamba muratari ibyo muri mushaka mugende mu bihagarike kuko umuzi Conseil municipal ijya nakubwiye twaje inama na mbere turabwiye ashabwira ngo mubwiza ngo haragoye ministre umubwiza ngo n'umunyakabiga no mu buyenzi ngo abantu baho ngo baragoye ebye meya ikintu ubona kizira kikaziririzwa nuko abantu bagara bakakurusha ingufu cyane cyane muri mukuru nimba barenganya cyane bayitwa babwiye niba barenganya ingingo zose mwafashe zifute niba abantu muri murabarenganya ingingo mwafashe zifute mugabo nimba uzi kuri mukuri kora hanyuma ngo umuntu azo gusuzugura wakoze akazi kiwawe nawe cyenda murondera Komiseri municipal ndasubiye
kizira kurenganya umwenegihugu mu gutondesha ibintu ku murongo. Ndabaha akarorero, umukuru w'igihugu yatanze message à la nation le 31 décembre, aravuga ashagira amarekomandasiyo ane cyangwa sinazibahaye par voie officielle muri kabine wanyu nayo bahaye. Muko umuntu agiye gushira mu ngiro izo rekomandasiyo haca haza abandi bantu bashigira abahinga. Ubu uruhinga gute kuri rekomandasiyo mukuru w'igihugu? Uruwahe egishwe kibazo n'icyo mbaza. Uri umuhinga gute uhinyanya umukuru w'igihugu? Urinde witwaje iki? Muri muzeje muri organigramme y'igihugu urihe? Ko tuzi two tufise umukuru w'igihugu umwe hejuru yo hari Imana gusa. Erega niko igihugu gipanze. Narasinya itegeko ibwirizwa Loi de Finance yerekana neza ukungene abarenga ibiciro kungene bahanwa. Ugiye kubishyira mu ngiro yererere utratelefona minisitiri navuze uzosubira ku telefone zoce ndamurorera ndamufunga. Hari abitwaza amafaranga n'abitwaza barazanye n'abategetsi, nanjye mu bategetsi ndimwo. Ayo mafaranga nayo iwabo kenshi benshi nayo bibye bohanga. Ayo mafaranga ngo bitwaza bavuga ngo barakaze benshi nayo bibye ko twamaze kubibona kuko nta badandaza benshi dufise ababandi gusa. N'abandi nanjye rero ntushaka kuvuga ngo warivye urakaze ngo uratelefone ngo je ngo ndinaka uri naka imbere n'indi mukuru w'igihugu uri kuri telefone kandi abantu barayibura. Nabye mu mezi 3 umuntu akanyuza 3 miliyari esami igihugu. Ubwo rero ariko ndibuka ko nasanzwe afite igihugu amafaranga miliyari zirenga 10. Nabiti wewe kiba nayo kandi mu Kongo natwe ibi by'igihugu cyane cyane mwebwe indongozi mu ntwaro muri administration n'inyamiramabi mudufashe ntihagire n'umuntu navuze ati meme amasenti nayo zero imeya sinzi ko mubishaje ni bice by'ifaranga nayo iba imeya ashire mu kiga cyane iyo bitanga kare. Kandi shimara bapanze ibintu agiye kubibona kabisa uzatwumva abantu bari kumara bavuga ngo none kabasha ngo nze uzakomite militaire zagiye mumbe cyo bashaka ko umwe 80 ni komite militaire pour la nationale nuko rero ushaka ko tupanga igihugu cyubahiriza amategeko kandi muri byose nahose kandi bizokunda. Icyo nabonye rero gituma nizisanga abantu bo mu muji batari bake babeshijeho mu ubwenge uhendana akwesiko ngo bavuze microfinance buye ngo ndabijemo navyo nyine ndabimurike ndabivyari none microfinance ko ziriko ziba bene igihugu imeze gute kandi zose zikorera ngaho Bujumbura. Sizoro mbise ngapwaye miliyari 2 acha kubita kuyuma acha nicoke ubundi rero ngapwaye miliyari n'amajana 5 aracomotse ubundi microfinance bakagenda bagenda bene igihugu wingo ngo tuguha uduzanye ngo depo yawe utufungukira ngo 5% ku kwezi. Ayo mahera bayakura iyo business wo wakoze ukunguka 5%, nukuvuga ko kumwaka unguka 60% wakoze business iyi. N'ibindi cyose Jemgo ndibaza hari abantu tugenda tukavana tukibaza ati umuntu mwene wanyu akawugira ari umunyamahanga cyangwa ari dayimoni yidegije mu buntu
none kwiyumvira gutwara 2 miliyari z'abanyagihugu umuntu yazanye ibihumbi 50 60 angahe ugaterateranya yose ugashushira kuri nyuma ukagenda uki burundu umuzima uragiye kumwe umuntu abiri n'ubutagira nk'amafaranga ukagenda ugapanga kabisa ukumva ko amafaranga y'abanyagihugu uyatwara kandi kabisa ukayatwara ugasoma bariko barabyina batarafatwa babyina ngo barakunda igihugu w'igihugu cacu banyishoboye kuri birazo dukunda kandi twubaha umubaha ari n'uko bakagira umugambi wo kubiba byose rigani ngo twubaha ngo dukunda mutamukunda siko abana bose mukangaratete batwaye twaho twose bica bigenda gute ayo mu microfinance atanga yakira amahera agatanga inyungu za 5% za 10% mugende muri abinde yose bene yo twabaze byari byo bari ngeze igihugu barabamanze iba mutari cyozo nta bantu bakira ko bibwe ibara rya jewe wa mbere yabiye kubimbya ati jewe natanze imiliyoni 45 banyemereye ko banyurikira 5% kandi umwete abahungu niba abayisikuru niba panga karere gute bahira ko intellectual nari mu bose yabiye ati minister jewe nanje kabisa bahera bayatanze kandi bamaze kumidabya amare kure umuntu rero yaramwemereye ko bamwungukira agiye kubaza inyungu ambia ati rindira ati basi mu mutayi unaho nyene rindi acha arandondera bakeneye audience byaje nta audience ndakwa banzo mbiyibyo ushaka kutuvuga uri kintu gikomeye cyanyandikira message teste ndende naderuye kabiri kugira ndabigenze anga baramwibye byaraheze cagira watwara birorance nyuma njya kumusejje narateje ubu ngati onde umuntu mugire mwe n'gihugu asubiza amahera nyuma cyangwa muzatanga mu kwezi kandi arayamuhana yose muko amarira yari afise uwo mugabo amarira ngo amarira ubwo batembajamo ishwi simisi yose simisi yose yararanye n'uwose bakoroka akavuga ati jewe ndafise ingorane turumva nafashe tuntu twose nari mfise ndagurisha twose ngo ngomba hore business ngo narozono atuburebe nimatera yohera ayindi matera noronka njyama kuko nafashe n'amadeni ahantu hose jora gufata ideni narafashe ideni none cengiye kuba wandi ndashobora no kuyabo Nambia teoria tutekereza tumukona wasamaye abasikungabo rero ni benshi ngahijungu ni benshi cyane aho tuko twakora rero nibaza kandi bizofata umurongo ejo nababaye twagize inama n'abakompanyi de telecoms limitere connecte na mo bagiye ko abantu rero bafite ubwenge bukomeye cyane ndabaza none kubera iki mwebwe mwemeye ko mugira komite nationale none muri kuri 20% mwese muteranije ndere mwenda bereke ko byabagoye umwe tumuha intara imwe uri tumuha yindi uri tumuha yindi mugo twesire ko ufise ubwo bushobozi achavuga ngoya wakazi kwa bagapfuye none byangira ngo nta matara ngo ndiraronka ngo mazuru none gashi ko ndari Bujumbura nahaturi isorero twari tu amatara ari kwaraka antene yanyu amatara yacitse wewe twoya eka na groupe cyo turakoresha ni mungi amatara yacitse
ko nta rero dufise turi hajya kwisororezo mubisigura gute batangura kuremera yuko tuntu nyene bapfundikanya indome zigashika naho ko turabye mwebwe mushobora kuba nawe mwagiye muri wa muziki barabeteresheje kugira muteme kaga igihugu muko kubera ibya telekomunikasiyo birimo umutekano indira dukora n'umushikiranganji abajeje muko naje kuvera n'umutekano Rorashe urababwiye ngo bazompangukura n'ubwo nagiye kwerekana kwa gatanu ndabarindiriye batabimpaye tujana n'ubwenge gusa umva jenda tanga n'umuntu yaje kugira business kandi arunguka sivyo intuzenye antene izinye niwacha homba kuko abakiriya ntibasubira kugura amayinite sivyo mugabo agace yirabira hiye yagize plan extension ikamara imyaka 5 imyaka 10 kandi mwarakora nubwo swat nta bushobozi mufise nta competence na capacity mufise cyangwa ni muveze kandi ibyo byose ata competence ata capacity ukaboneza igihugu irahano muveze kwa nayo ni ropi yumvire mwabagenzi tugatunga amatelefone nk'ibikanganyoro ukarusa telefone ukamara umunsi atamunga ku telefone ngo akutore kandi ukabona umenga hariho rezo kumbe ntemfise abantu bose bavuga ati kumenga nta rezo kumenga hariho yayizimije itegeze zima ari kubera abahungu baduhenze gusa kandi bashobora kubera barazi ubwenge na cyangwa ubwo bwenge mwize mwabwize kandi maze mugasanga n'abarundi bakorayo ubwo bwenge nyine bwacuranye bwicuritse kabisa bagaca bagirayo cyangwa nabyo wewe urazi ko warukaze mu minsi iheze wumvise ibibazo by'abene gihugu none wagiye baguhaye amahera kibigifukamo iraho gusubira kubwira bene gihugu bwabere umuntu nazabona munyandikira utumesaje urabiki uko unye ariko hayifukamunwa usubira kuvuga bashize ko supapo ariko twifuza ko turi mu gihugu cifashe kandi biroroshe igihugu cifashe n'abene gihugu bifashe igihugu giteye imbere n'abene gihugu bateye imbere imiryango twifuza ko umuryango wose wose yakazu kawo inzu isakaye neza ipanze muri komine Kanyosha madame Musane uzuzi byatsi zingana nazo koze statistique wabari ntiyaje oui nta mukozi wazanye uvuze ya wewe musanteri urakaze iyo ugiye abakonsi bagira ati ngo tugende aje imbere bagaca bakurikira engeri kominare mwaba bafatanya n'ibintu by'amasoko kabineti mbere yambwiye ngo ariko arokama amazo ewe ngo kandi abantu baragamba kurya ikintu cyose babonye umunsi umenya ukatakata abarokora umucanga kurya abagira iki byose amabirozono muri ko muba kabiri bamusana ajya abantu zajya amabirozono mutarabye neza bakora niyo